Walang sa dinuman tiayan mo, biyag ko. Agtalinad ka si bibiyag, dito'y barukong ko. Pinangarap umagibas ti kadam, iti tunggal pitik ti darikmat. Gapo tabiagan na ka, to'y nagtugmukan ti riknata, asunata ni ayat. Sonata ni Ayat. Ayog ang mamasingked iti kinapudno, ti asino man ang makarik na itinaindaklan abalikas nga Ayat. Nagduduma ti maris ni Ayat, amangindayon iti puso, tapno iti maminsanpay. Madway yatrik na, adanggayan tinaysang sangayan a. Sonata ni Ayat. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Tida palabas, nagarbo ti Kalaysa da Virginia Canferdi, ket naragsak da itoy. Karabyan na, alo si Isen ni Virginia amang uray ken ni Ferdi asumrek iti kwarto da, taagin inumpay lang da itoy. Kinid daw ni Virginia ken Nana Remedios, ngagtrabaho kumapay lang iti kumpanyada, kabayatan nga awan pay anak da. Iti panaglabas dagital tao, sinursuruan ni Ferdi nga agmaneho. Manmanu asumrek amang pisina, ket ado ti pambarda itoy. Iti na minsan, narabyan asim mangpet, tanag-overtime da ka ni Maribel, ken intulnog na pa iti ganyan na. Nakaunget ni Ferdi, ket sabali ti inatap na. Ita papagayam, denggan nyo tituloy ti makalawas sa pakasalitaan ara pauluan. Panangituro ti Sam. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. Kunak na din napatid ngayon na si Kasom. Masangpatan ka matagin ino. Apay nga ita ka lang, Birenya. Inya, huwag kamatkan ka itay nga overtime kami kada mama. Apay nga rod adi mo kinakuyog ni mama. Kun, naggrabe ikan. Ada na kimitingan na. Saan pa'y gaya man nakasangpat? Intuloy ko lahat tamat ng tinag-overtime. Oray tadamat ni Maribel kadwak. Intulnog ko pa'y ngamin. Agpudno ka man kanya. Ah. Sa dino at talaga tinapanam, ha? Ibatan na ko, ma. Masaksakta na ang pangasim. Adda masaktan ka. Naggulagol ka, Birenya. Agpudno ka langan. Apaya narangdas ka matan kanya, Ferdi. Mamati ka ko, ma. Awan da ka sa raramidak. Mapanak na katlang ti atap ko. Isubli ka kinitatang mo. Tandaan ang data. Kunak lang ay ayatan dak, Ferdi. Apayarang langgasan dak. Agtalik ka kumamit kanya. Katsi ka. Ayatan nak ka di. Wano ti kinabak ng milaang ti kinayat mo kanya. Sana pod no dayta. Na nagduaduan nak man. Saan na kumangain kasar? Tungasim, ibatan na kon. Dahil kaya ni mama. Balaagan ka. Saan mo agam dan kagi pulong? Masaktan ka lang. May pangarap. Ang
makabalan na karangkasan ni Ferdi. Kunaklano na singpet. Awan matitakas nga aram itak. Maapay pagatapan na kitidakas. Iden to trabaho para ti kumpanyada. Pinangtaan nakpay. Asa anak nga gipulong ka ni mama. Nyemi palubos ko kadilatan. Arang-ranggasan nak. Nasapa kayo man ngayon malatiw, tatabig no? Anya ka diti maipaay ko kada kayo. Nagakutsi ka numat ni Virginia nang ituluting ka. Sa malangay may yabalay. Rabi ingamin una yan idin, tatabig no. Nabanog kan kasapulan na matagin na. Yak kumapay kaya't nga itulnog na. Naging kukuna ka pa ilang mat. Di mo pa yabanan na nakalugan kay ti kutsi. Maasyanak nga rod kan kwa na tagpada kami anabanog. Nag-overtime kami ngamin. Nuha pa yung masapol pa ilang nagtrabaho ah. Kanya ti serbit na kay kamangan na abaknang. Ada ka di kaya apay danon kan kwa na. Buwatak kumaan amapan mga opisina. Ibagam dokin kwa na apo masyar mo na niya balayin ton rabi. Nglasa nagnaroon ng nagbayag. Mapilpilitang kansamot lang makisarida kanyak. Anya, matan ni tatabig no. Tila ibagbaga na kanyak. Nasapa ang malatiw ni tatang mo ijay balay Virginia. Naamon na kayang maintulnog na kitjay. Tagidaksen na adi ka dimaw as ijay balayo. Nabayang agpaiso na jak nakapasyar ayan na. Ay, nabanog ka ngamin. Agpasyar ka kanu ijay balayo inton rabi eh. Ang mga nun ni Ferdi ti madanon na. Oh, apay anay ko lang ka, Virginia. Awon kaya. Nagsangsangit ka ka di? Saan? Ada ka di problema yung agasawa? Nadlaw ko manipot nagtrabaho ak dito eh. Man-mano nga may mga opisina. Sige. Ituloy mong datar aramitin, Maribel. Kapapain kin ni mama na makita ng agsarsarita ta. Hindi ko mapailang akayat ka akasarita, Virginia. Anya ka diti naramid ni Ferdi? Mama. Pinangtaan na ka diti asawam, asan ka nga gipulpulong kanyak? Saan ka nga agbutang? Pinagkatapan na kiti dagas. Sana mamati ang nag-overtime kiti Rabi. Kan intulnog ko pa ngamin ni Maribel. Saan yun ako man nga intuloy ka ni Maribel tinag-overtime? Jakmat ngamin amo sa balit ti panonotin ni Ferdi, Mama. Tapno awan ton ti problema. Saan kanton nga overtime? Kan kasaritak ni Ferdi. Mama, amang siya ti makaam mo. Saan arumbang adang ran na ka? Taawan matdakas nga aramidam. Girl, I need you. I need your love. Agman-maniho ak, mama. Anya ka diti bagayo kanyak. Sa dino ti papanam, Ferdi. Ambok asaan adito'y opisina ti umayam. Uray ta damot ni Virginia akadwayo ang mga imaton itinegosyo tayo, mama. Kaya't na tayo trabaho. Idinto ta mabalin namot. Tiagtali na di balay.
Naimbag ti asawam, tamo na ti rumpang nga arabidan na. Sika, imbes nga agnagam ka kuman. Kunagman no aglimpyon ti biyag mo, numasawaan kan. Saan nadadal ti ulok, mama? Di mo maawatan ti kayat ko asawan, Ferdy. Uno, pag hindi di amo kalaan. Anya ka diti bagayo kanyak, mama. Saan da ka pagungtan? Amangan no maidong parko tilugan ko. Kayat ko lang nga ilawlawag ka, ang nag-overtime ni Virginia itirabi. Narabian ang nagawid, taintulod na pa ni Maribel. Nagipulong ka na kayo? Pinilit ko ang nagpudno. Hindi pa lang ang nadlaw ko nga ta problema, Ferdy. Sige, mama. Baliwan tayo tulangan ti agsarita. At dapay kit din apanunungan na ni mama ti asawak. Ngam siya ng anak na. Uray sa pam to ti agawid inton malam no sumarungkar ni tatang mo, Virginia. Magtadak iti paggroseryam, taitad mo ka ni tatang mo. Agyaman naklangan, mama. Ngam ada kwartak. Ikamto pa iti kwarta ni tatang mo. Ha? Mama? Virginia, saan ka kumaama sasair? Maawatag. Nataanganan ni tatang mo kat kasapulan na ka. Makasangit aki di tarag. Ngayon bagay, mama. Na may panggap ka ni Ferdy, nakasarita kon. Sana kan tumat nga tadadang ranpay. Sabay ko matakas tangag peso. Awan mo't sa bali akal kalikagumang. No saan na dinaragsa ka pa nagdan nami. Daman di ko na. Amuna ka sagutan, Virginia. Sana ka nagbidot anang idildilking ka kini Ferdy. Tatang. Dako makastaya biyag mo ita? Maparanudan na pa'y. Sa anak anapilitan anak ikasar kini Ferdy, tatang. Inayat ko itinapod no. Guwapo mo't ka ben. Nasingpad kan baknang. Oh, anya pelad sa pulam. Gambad na kurang na ito'y ginatang mo. Mang tadak iti pakitsindayon to, tatang. Di kahit ko asawan, arak kan pulutan ko ma. Kababain mat na painuman kayo dito'y balay tinakay kamangak. Di la makaawatan ni Remedios. Amo na mo't alalakiak. Apay gayam, asan kayo nagkoyok kini Ferdy? At dapat yung minapanan na. Adan to siguro nito madamdama. Uray ni abalayan, awan mat. Pinagawid na ka na sapa, tamo na nga umay kayo, tatang. Naimbag man tasim marungkar kayo, tatang. Intun bigatin nga agawid kayo. Tagiyong tayo pailaan. Siyak ton timang itulnog kada kayo. Naimbag man garot sa anak pa nagawid. Kababay ni samat nga umiyanak barok. Nagpintas ti balayaw. Anya kayo kit din. Kaya't yun, tapatakdaran kayo tinapintas sa balayo. Ay kat, nagsayatir ngayon ukas na. Sa bali lang agpaiso no makamanugang kay di bagnang. Apay, dayo mat inuman ng titagay yo. No maibos tayo dito mangirwarak to pare. Ay, naimas na ito yung arak. Itala nga makaramanak. Kunayo pa itata. No aginumak, jak kayat ti asi-asi apulutan. Huwag nga rod, nagimas na ipulutan tabarok.
Inturog matlatan ni tatang dito'y sofa. Anyamat tan. Di na ko matinarudin na kinom. Kababayin pa'y kada kayon, mama. Sakit di ti mabain, Virginia. Insungsung ni Ferdy tamam sa pinanawan na latan. Napanangatan ni Ferdy, mama. Awan matiti kwarto mi. Ay, rimwar pa'y lang amin. Tinasayat, pag tinulungan ta nga isarek ni tatang mo iti bakante a kwarto, tapno makaturo ka na imbag. Siya kung timakamo ka ni tatang, mama. Nadagsan. Tatang, agring kayo. Di pa'y agkirin. Ay, napalaluan na tinagbartag. Kasaritak inton bigat ni Ferdy. Saan nyo lang tako manasal sa langada ni Ferdy, mama? Diyak kaya't ngagsubang kayo, kapukan niya. Girl, I need you. I need your love. Pag isulaunay, tiginatang tayo akar ni tibaka igitindaan, tatang. At dapulutan tayo. Dahito'y presko tira manam. Ferde, ata-ata ako nada. Dahi mas dahi daw. Kasla na imas nga agpaiso tikita na. Ramanam. Mulakit kitain. Naimas nga agpaiso. Kung nagtupay ka. Malagip ko gayam. Asino dahi kinasari tayo itay? Dahi nagdamag no si Kati asawa ni Virginia. Ni Irmo dahi. Napugot. Ngumadala na. Nabiskag ti pamagina. Nailabos mo tan iti kalendaryo. Saan na makaasawa na niya Agriga tulang mo ti pamilya na. Malay, ituloy takit din daginom barok. Sige tatang. Mansun nyo ti pulutan. Kunak no may kamang opisina ita, Ferdy. Intulod mon samat ni Bigno. Insungsung nakmat anagin ang mama. Anya nga insungsung? Kato pinanawam latan idirabi eh. Ikarigatak ti umay inton lipas pangal daw, mama. Ibuson mi lang dito iniinuman mi. Namnamaak day ta. Adamanan meeting nga papanakinton madamdama. Kayat ko ada kayunton kani Virginia ti mangimaton iti kumpanya. O sige, bye. Mama, kasapulan na pirmaan niyo dayto eh. O sige, idisumpay lang kita. Ayabak tulatan ni Maribel inton umay na alaan. Ay, insungsong manan ni Ferdy ti amam Virginia. Madamada ka nung agin inom medyo balayo. Pawilak ni tatang aginom. Nagsakit ngamin iti, mama. Natangkan na ti ulo na. Siyakton ti makamo makisarita ka ni Ferdy. Sige, rumarak pa lang nito opisina yung mama. Nalipatag gayam dito papaaramid ko kini Maribel. Makamukan to pa lang dito opisina, ha? Ada atin darak a meeting inton lepas pangal daw. Narasaw gayam tayo jay alak kay Bigno na mabartak. Ambisyoso. Mismo ang nagtaod tingiwat na asyak ti kayat na apakiasawaan ni Virginia. Saan kit di aday jay nga ermo. Anya ti kayat asawan day jay. Maturog akit din. Inak iji opisina inton malam.
Madlaw ko nga ad-adamot ten atalken ni mama ti asawak. Ngumsyak nga anak na. Talaga at talken na kalauna yun ni Mrs. Alonso, Virginia. Uray panawan na kan diti opisina. Kanayon ngamin nga ado ti pakakumikuman na. Sa di matlag na kami ni Ferdi. Sigurado ag. Inton makasangpet ak inton malam. At damanin ibida ni tatang mo kanya. Jak maguston ti kastama paspasamak, Maribel. Jak la kayat nagsubang kami nga gasawa. Nagasatak ko, ma. Ngam, kababay ni istorya akan ka dayto eh. Maawatan ka. Kasapulam ti pangipik sa am iti marikrik na. At datim ti nga sa nga ili. Disente ti langana. Ni, apay yata? Asino dayta? Awan ti na ibaga ni mama nga dadum ti nga sa nga ili na. Gayam, nalipatak matan a pinaibabawi ti appointment ka ni Mr. Raval. At damat nga ruditan. Anya nga ruti baga kankwana, mama? Sikat ti makisarita kankwana. No, anyan to ti mapagsaritaan nyo. Ibagam kankwana abaliwan minto ti agsarita. Ay, sige harod, mama. Ni Ferdi, awan ka didita? Awan pa'y. Nasayat ko manood data isot makisango. Iyawat mo man ti cellphone kini Mr. Raval. Takasaritak, be. Payakas na ti pa nagkitam kanyak, Maribel. Nagwapo ka dilaw na yan. Talaga agwapo kayo, sir. Iswa nagasa ti gayam mo. Ni Virginia gayam. Ada kasarsarita na iti opisina yo, sir. Ni Mr. Rabal. Ni, isupay kit din na ita. Nalpas da siguro na nagsarita. Anya? Asino da ita Mr. Rabal? Baro ka no a kliyente ni Mrs. Alonso amamang niyo, sir. Nalipatan na asa nga ili na ita amalam. Iso ani Virginia latan tinang sango. Ijay ko maopisina pa ilang akasarita ka. Asino da ijay a Mr. Rabal, Virginia? Kliyente ka no ni mama. Ngam kaputawan ni mama, tada nakimitingan na. Siyak lang ang tinakisango. Ulbud! Ferdi, apay, anaranggas ka kanyak. Damagang pa ilang. Awan matlang ti pakaidumaam ka dagiti nanubyak iti. Sana po na day tangay papabasol mo kanyak, Ferdi. Awan dakas ngar aramidak. Agulbud ka ba ilang? Amok at ikinabak ng milaang ti kinayat mo kanya. Ni tatang mo, ti makapanaknak. Maawatam. Ipatatibo ko, Ferdi. Ay, ayatan ka. Patsin ko ba? Girl, I need you. I need your love. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan ti tuloy ti makalawas a pakasaritaan ara pauluan. Panangibtur ti saem. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayala. Insurat ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo
the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. And no one can take your place deep within forever. Congratulations sa isa sa mga winners sa Grand Draw ng Buena Mano Salvo ng Bombo Radio at Star FM. Nagpapasalamat po ako unang-una sa Panginoon sa blessings na binigay sa akin. Surprised at excited po ako nang marinig na ang aking entry na Tork Laundry Powder ang napiling manalo sa regional prize for Mindanao na 50,000 pesos. Nakapalaking tulong po ito sa akin bilang isang graduating student na marami pong babayaran sa eskwelahan. Ako po si Christine Hantakla, taga Santa Isabel de Tolog City. Nagpapasalamat din ng marami sa Star FM at Bombo Radio, lalo na po sa Buena Mano Salvo Year 17 promo. More power at sana marami katulad ko ang inyong matulungan. Star FM! Paano nga ba tayo makasisiguro na ligtas at mainam ang karneng ating binibili? Isang paalala mula sa National Meat Inspection Service. Nasa palay mo sugat dito'y pusok, Rosano. Laura. Hindi ka ano man. Saan to ang maap-ap ti sa amin ti panaglabas ti panawan? Kagurgura ka! Ako ay karang baso lang. Pakawanan na ko ma. Umdas ko man ti makikita makapan nakadusdusak. Sugat, iti puso. Nasudi, nadarisay, kan naimnas ni Ayat, nga agubog iti puso. Ngem apay nga dadag iti naulpit amang gulib, iti napudno nga Ayat. Numasugat ti puso, kat salukubanan ti libdo. Agrosing tupay nga ta, tinasudi nga Ayat. Sugat iti puso, nasaan agubwayan ti kura. Sa balipay a drama, ngayon kami patangatang apang liwliwa kada kayo. Nobela kan insurat para iti radyo ni Delphine Dumayas. Iti direksyon, Lubimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sugat iti puso. Ti napalabas, naglao kapungtot kan kigtot tinarik na ni Maureen, idinalasin na ni Laura, adanda ni nakadongpar na. Kabayatan na namarayan lang ni Alipio tinagpakumbaba, iti panagpagibasit ni Attorney Flores, amay salangan ababaw nan ti bagbaga ito'y. Kabayatan ti panagininom ni Maureen, inawagan na ni Rosano, kat imbaga na ti panagkita da ni Laura. Banag ang nakareribukan mat da ito'y. Ni Attorney Flores mat tinakaamuan ni Mrs. Salva nga adda iti balayda ni Maureen nga gininom. Gapo iti loksaw na ang nakakita kini Laura. Nagsaritaan mat da Laura ken Alipio. Tinapasaranda kada Maureen ken Attorney Flores iti daytangal daw. Itagagayam at tuyan tituloy ti nobela na pauluan. Sugat ti puso. Adak man nandito'y pabrika. Imbatik ti kotsek iterwar.
tawanan ti pagparkingak dito isango ti pabrika. Ni Norman, umawawag. Hello, Norman? Anya ti kunam? Sa nga gasot aribo a pisos? Anong tinagdakkel agatad? Kasta ka di? O sige nga, Rod. Bye. Sabali samat ng tinasumok ni Norman. Ni Atty. Flores. Ti kotse na day jay. Anya ti aramidan na iti sango ti pabrika. Ituloy ko ti magna. Sana ka basta malasin na naka-sunglasses ak. Ni Rosano ti mga uawag kanya. Jakla ko makaya ta sumbatan. Bay, aman ta pa mainak. Hello, Rosano. Apay amasan-san ti panangawag mo kanyak. Talaga gaya mas katakin ko ko ti pabrika. Kat, dayta ka dilang tinangawagam kanyak. Aywan gayam, nalasin ko ti kotse ni Atty. Flores. Anit aramidan na nita. Apay asyak ti pagdamagam. Laura, siyak pa lang ti makaam mo. Asikat ti ina ni Brian. No apay nga isuda pa itinagayan ayat. Ngam, jak ipalubos nga iroromenda ti anak ko. Amok asan mo nga ipalubos. Bagnang kan. Ngam urayan takadipay nga isuda ti makaduktal. Sa anak amabutang amakisango kadakwada, Rosano. Sige, bye. Nasa isayat nga idapaklangan ti cellphone ko. Asit gang kay ko makinidirik ngagsarsarita itay. Ngam, pimanaw matan. Apagbid lang ti panagsarita mi kini Derek. Adalang dinamag na, may panggap kini Bridget. Anya ko matidamagak kat saan kami matanasingat itinobya na. Anya day joy? Atapin na, nga da sa bali akaayan ayat ni Bridget. Atap na lang ata dayta. Nasingid ngamin kadagiti lalaki ni Bridget. Awan, maaramida ni Tadi. Nadak dito balay nga ginom. Kasi ta, naumansan, amang dildil-law kanyak. At dalatan iti kwarto na. Nasiputak, sirsiripan na kita eh. Amang anod ako mamanan ibaga na, agamak. Gaputa muna, amakapong tutak lang. Ibaganan tumanen, abig-bigatek tiyagin inom, iti arak. Mas dawak lang. Kinunana nga da transaksyon na itangal daw. Abay di pa ilarumwar. Bambantayan naksakit eh. Mapwisita ka talaga. Ibusek pa da ito linokatak ngarak. Agbarte kaklangan. Tano pumanawak. Problema tumanan na mabarte kakitirwar. Amang ano sa anak tumanan na makaawit kat makiturtur kak. Iti ayan, tigayem ko. Malakip ko mananda dyan, Laura.
Manya nga tatiramidak. Hawagak man ni Miles. Kasaritak ni Miles. Ibagak ti may papane ti daya Laura. Pagtulagan mi man, noan niya tinasaya at naramidan mi. Kita na da may tulong kanyak ni Miles. Kas na ko na ni Laura. Apay ngamin nga isuda pa'y tinagayan ayat. Saan laki di ngay palubos ni Laura nga irurumanda ni Brian? Ngam ni Bernadette ti ad-adda apang panunutek. Ay ayatin na unay ni Brian. Naunag sakit di ti pampanunot ang Rosano. Adda ka di problema. Awan problema iti korporasyon, Mama. Langam ngamin ti mariribukan. Mama, saan kayo ka di payan naruam kanyak? Amo kasakbayan ti mabali na problema iti korporasyon. Awan mat kidi ti amo ka problema iti korporasyon. Daktak ka la problema ni Maureen. No kasano ang mapasardeng mo ti panagpisyo na. Numaduktalan ni Atty. Flores asikat ti akin kuka iti pabrika ken iti call center. Ay na, daklakit di a problema. Amok day tatatang. Ti amo na. Ni Norman ti akin kukwa kadagiti na ipatakder apas dek negosyo kadagiti daga nga inahinti anakan kwa na. Kat no maamuan mat day tadamaw rin kan Mrs. Talva. Dakkalakit di ariribok ti mapasamak. Agpapadada akapungtot dak. Aga po taatapon dalakit de. Akayat mo apag-aapain ida. Amoyo ajak kabalan nga ramidan day tatatang. Ni Atty. Flores matlaang ti akin problema. Gapo iti kinagamrod na iti kwarta. Ay, anak ko. Ang amasan yun ariribukan ti panunot yo iti day taabanag tatang. Madanagan na kiti mabali na mapasama. Nang runa tas sinirek mo ti korporasyon da. Korporasyon day jay tatang. Nawaya ti amin nga ag-invest. Ada napintas nga imbo nga ti panagbalin ko amay sa direktor ti korporasyon. Narisutan ti problema dagiti trabahador iti faktorya. Ang numaduktalan da ita ni Leonarda kasanon. Nakasaganak asumango kadakwa na tatang. Amok, saan na si kaday di lura ngayon rurumanda? Napasnak ti panagsarsarita da mami kan Lolo Alipio. Agdalakit din na patag a pagsarsaritaan da. Awan mati amok a problema kadagiti negosyo ni mami. Oh, saan kayo sa nagkuyog ka ni Bernadette ita? Nalpas kayo gaya man ang nagsarita ka ni Lolo. Among matan, makumiko makadagiti negosyo. Manmanula nga makapagsarita kami ka ni tatang. Mami, malagip ko gayam. Saan da ka di nga awag iji Amerika? Manmanula awan mati problema kadagiti nabati ang negosyo tayo ijay. Kumusta ti panagadal mo, anak?
Saan kaya madanagan, mami? Napas na kakon. Mabae na kini Bernadette ngamin. Kayat ko nga aramidam dayta para iti masakbayam. Pasot ni Bernadette iti masakbayak, mami. Sapay ko mga rod, tada kayo ti agkagasat. O sige, sumreg ako niti kwartok. Sa anak pa nakapalas. Hello, Dad. Tiamukad nakipagkita kayo kay Norman itay bigat. Sa bagay, makumi-kumiti negosyo day jay. Narangay matanti negosyo na. Nagasat ni Norman. When Dad, nakasursuro ngamin kabayatan ti panagtrabaho na iti dakkel a kumpanya di Amerika. Isungsong nakmat nga ginom, Dad? Sige. Umayak tulatan di tayan nyo. Gapo, ta makipagkita ka manen kini Miles? Anya? Agawi, Dak? Ipaayak iti panawan ni Bernadette? Oh. Oray. Tanapatag unay ni Bernadette iti katugangak. Kan iti amana. Isulang tinapatag kadakwada. Anya? Dad, balasangan ni Bernadette. Masirip. Saan ako nakasapulan? Talaga mo't makamo ako niti biyag ko. Sige, Dad. Bye. Talaga mo't ni Daddy. Makauno na makipagkita ken ni Miles. Nga, kuy daw matadya agkayam ko. Ang mga nukwartaan na lang ni Daddy. Bili pa ka talaga ken ni Miles. Amo na ti pilpilian na. Dagitay big shot. Takwartaan na lang idaga pumatiti adot bisyo na akas kanyak. Aginumakpay. Ay katararamidik dito'y balay. Agpupagkakadilataan. Agbarte kakiti. Awagak tumanan ni Rosano inton madamdama. Kiti nadagsan ang problema. Lola, ngayon pag-arabi iyo. Naglailo lagi din ti apo ko. Kaya tiyo tagmerienda, Lola? Nagluto kiti spaghetti a merienda, kabayatan ti parangaramid ko kadagiti assignment ko kan projects ko. Nagado na libro iti lamisaan. Mabasa maamin dayta, Bernadette. Pagalak ti research ko iti aramid ka project ko, Lola. Nakadulakit din dayta. Ang mamok akabaalam dayta. Masirip ka. Ket ni Brian, kabaalan na ka di, nagitiar aramidam. Sa bali mo't adalan na, Lola. Kana nga tumatimalala na kadagiti eksamen. Gayam, ni Daddy? Madamdama pa nga taas sumangpad. Naimbag, tasaan ani maurin ti dinamag na. No amula ko man ni Brian.
Noon niya tinagsaritaan mi ni tatang. Ay, wan gayam. Naimbag ta saan na istorya ka ni Bernadette dagiti negosyok. Naistorya na lakit di kadamaw rin kan Mrs. Salva. Sigon ka ni Brian, naadayo ka no tirik na ni Maureen iti anak na. Kasimat ni Bernadette, agkurkurang ni Maureen iti panawan na iti anak na. Ketanya, kasjay kadilatan ni Maureen. Narwam sapay kit din ni Bernadette, tasi katika nayon na adamagan, imbis at inana. Ang daak pa lang yung opisina itay imawag, mama. Ang dakarong timbalay da daddy. Ngayon, agkita da ka ni Miles. Katiti kasino man ti pagtungpalan dagijeng agkayang. Nabayag sa nang dimawat kanya kiti kwarta. Nakagulpi siguro iti kasino. Saan nga tapay anay, boss? Kasaritam ti asawam. Ang mga no adamot tan milagro ngar aramidan na. Daddy, nabsog kay lang iti kape. Magan kay kumaitin na po, tapno napigsa kayo ngagtrabaho. Narwama ko niti kastoy, Bernadette. Kasta tipiyag tinegosyante. O, katsika. Libro kan notebook man ang tisang sangwam. Huwag mat gamin, Bernadette. Di mo ka di pa'y nalpas amin na trabaho, midirabi. Nag-review ak lang, Lola. Amangan ngamin, no, agpa-examen da. Isardang konta mamigata kon. Ituloy kon tulangan ni pagadalan. Ket ni Maureen, Rosano. Matmaturo pa lang, mami. Oh, dalpas ako. Ina ko nagdigos. Sumra kayo ka din iti opisina yun, Dad? Wan, anak. At na patiga pagsaritaan ni kanya Ardi. Kan amangan no umawag man ang nagiti taga Manila. Pasaring amin ag-Zoom meeting kami. O sige, baka mo kayo ditan. Wan, Daddy. Umayak tayo di opisina minton Madam Damarusano. At anto pa ilaang papanak. Handa ko matamagat kini Daddy. Namadamat ta ni Lola. Bernadette? Lola. Ramanan niyo tilinutok. Tinulungak namin itay ti katulong ang nagluto. Saan nakas ideya makigto tinwang kulura? Kabisado nanti ungur tilugan mo. Adamat ngamin kuliglig yo, tatang. Di kayo kumaaglugan tapno di kayo kat magmag na. Nakabahati ngamin ti kuliglig iti balay ko dita sa kanan ti turod. Saan mo't aman ta damot ni Emo nga nakabantay iti rest house? Aywan gayam, tatang. Saan ka di ang nagsubli ni Atty. Flores si Jabalay? Saan pa'y mait? Kan uray ni Maureen. Saan nan nga inulit ti Imay? Maburbur tiyan dalakit de no sa dino ti pagnaidam. Ti amo ni Rosano, saan ko abalay ti adda di tatapaw ti bantay? Itay ko mapilang sa sangot amang mangan akayat kayo akasarita, Daddy. Sa anak ka di mat lang amakasinga kada kayo? Saan niya? Awan na raramideg. Madamdaman tu paya dumteng niya, Ardi.
Anya ka dito dyan, anak? Nangag ko tinagsaritaan nyo kini Lola. Amangan ka no. At dami lagro nga aramida ni Mami. Anak, masirib ka. Maawata mo, nagiti mapaspasamak. Ngem saan ka kumangag panunod iti sa bali? Kagurguran sa matan ni Lola ni Mami. Idi ubingak. Kay kaya't nalaunay ni Mami. Saan kumati mapaspasamak iti pamilya tayo iti mangriribok iti panagadal mo? Saan matkiti, Dad? Pasensya kayo na iti panagdamag ko. Okay. Sige nga rotan, Daddy. Thank you. Bye. Bye, anak. Ha? Derek ni Brian? Sinabat ni Derek ni Brian. Apay nga ta? Agayim damot ta ni Tikunak. Asit kak ida. Mama, hinton maminsan, pilyan nyo ti ibagayo kanyak. Nang nagayam ni Bernadette tinagsaritaan tayo di rabi. Nagsarsarita kami mat itay pinanawan na kami. Apay asaan asyak tinagdamagan na. Oh, mabain nga takada kayo. Nasingid ngamin unay kan kati anak mo. Nawaya amang ibaga iti kayat na. Nada kayat yung ibaga may papan ka ni Maureen. Dahil dua tayo kumalang. Kasano ni Maureen ti makangag? Kunam nga ta, amabuti nga kiti asawam. Lumabalin, saan tayo magsisinupyat? Ni ko ma Bernadette ti panunutan tayo. Noon niya ti mabalin na dakres nga ibunga na. Maawatak no apay akas taunay ti panangiyali kakam kini Bernadette. Amuk to nindon maminsan. Agyaman ak, Mama. Saan lang agapoy ti salunat na. No dikat, kaya't ko apanunutan na anaurnos kem si bubukal ti pamilya tayo. Ay, sana mapupuutan ti panaglabas ti oras. Nasip ngetungatan intun makadanunak iti balay ko. Bati kontinuang ko iti balay ko iti sakaanan ti turod. Nah, ada sumungad akot si. Kan, saan mat akot si ni Brian? Wano ni Laura da ito eh. Ni nga tator ni Flores. Naimbaga malam nyo, Tata Alipio. Agawid kay Samutan. Rosano? Si Kamot Gayam. Lumugan kayo, titulnog kayo. Anya ti mapasama kiti dayta agundaway. Gagayam di uliwayan adenggan tituloy ti nobela na paulwan. Suga ti puso. Nobela kinisursurat para iti radyo ni Delfin Dumayas. Iti mat direksyon, Luvimin Aquino Sr. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot mat kada kayo. The #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. My God! Kuha kay Dan. Pangasin! Di na pagaramitan ni
Takas! Tulungan na! Awanan gaway mo. Maaramid ko itang di kayagayat ko. Saan pa'y apanawin? Agbalin ka nga anak ko. Ikarik iti sa kaanan ti tanam ni nanang mo. Aywanan kan padakalan ka anatingkar. Iti laksid ti may talimang agura. Naitalimang agura. Nutigura ken sakit tinakam, ket may talimang iti puso ken panunot iti panaglabas ti panawen. Matagibi ti pungtot ken gagem, ket agdisuor ti panagibalas. Naitalimang agura. Sa balipay apakasaritaan, araadaw ken naibasar iti gagangay itan ataray ti biyag ti tao. Nobela ken insurat para iti radyo ni Nestor Marcos. Naitalimang agura. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Naitalimang agura. Pinapalabas inruwaran ni Pugot ti ebidensya kontra kini Mayor Placido. Gapuy ti dayta inawagan ni Doña Agripina ti asawa na tapno pagtaaran na. Nadismaya ken nakapungtot ti Mayor, edi maamuan na ti imparwar nga ebidensya ni Pugot. Ket kunana asaanan nga agawid iti balayda, tadi na kayat ti mabalod. Naitabon matan ti bangkay nila kay Matias. Itagagayem, denggan nyo ti tuloy, tinobela na paulwan. Naitalimang agura. Tatang, di kay tupulos malipatan. Ketikarik, santo ang masayang tin sakripisyo yu abiyag. Namnaman nyo asaan kam amamingga amang gunud iti inrugi tayo aganwat. Mahipapan iti karbangan tayo. Iti suksukayan tayo adagan ni Mayor Placido. Miguel! Apa na? Ni Angelo! Apa nang hilo? Di mo't nagsardungan, iti pa nagsangsangit na. Nagkumbulsyonan ako. Sumamay ka daw may mukitaan. Ararayatin na pasyo ken panyaw. Mama! Oh, apay iha. Anya ti bagam, takas taon na iti apuram nga imasidag. Ado ti reporter di terwar, mama. Kat kunada kayat da ka no may interview ni Papa. May papan itim parwar ni Pugot nga ebidensya kontra kan kuana. Simperkwensa. Sumang kautro mat dagita reporter. Da kayon di mapanmangsango kadakwada, mama. Wan, kat ibagak nga awan dito'y balay ni Papam. Kunada pa'y nga da kanon remuar a preventive suspension ni Papa. Gapo iti kaso asang sangwan na iti agtama. Anya? Naglaing da no imununadan anak kaambong am datayo? E din to tao
Awan pa'y matnaaw-awat tayo a kopya iti ibagbagam a preventive suspension ni Papa. Mama, adda patrol kar nagsardang iti batog ti balay. Anya nga tama ti ibagadag ita a pulis. Adda kakadwa dagiti pulis anang nga nga opisyal ti gobyerno, Mama. Anya mat nga ta ti gagara da. Amang ano isudan ti mga ipakaamo ti panakasuspende ni Papa. Ay, Diyos ko. Agyaman nakta nakaturog matlangan ti apukaw. Ti awan sarday pa nagsangsangit na itay tinagkumbulsyunan na, nanang. Wala na ko. Imlik nga minitay. Siguro, maladingitan mat. Iti pa nakaitabo ng tilulo na, nanang. Makasangit ako. Nung malakip ko, ti kaawan pa yan ti inana. Anak ko. Awan ti mabalin tayo, nanang. Siguro, talagang naisut gasat niyang hilo. Ti maulila anas sapa iti ina. Mayor, arak metlatan ti sang-sangon nyo dito hideout. Agbalin kay metan ala singgero. Patwa banggis. Anya kumat bibiyang mo. Ura ginumak ngagmalmalam. Ay, madanagan aklang ngamin, Mayor. Tamang ano makaala kay iti sakit yo iti nalabas apa naging inom yo iti arak. Agtagay kagiti tagsagot ang ginombrog. Ay, jak payla uminom, Mayor. Arin sakiton payla ang tiolok. Gapoy di pan nakabartak tayo manan iti rabi. Pues, no di mo kaya ti uminom. Mapan kang mangayab kadagiti kakadwata tay suda ti kasangok. Ay, ayabak ka di amin ida, Mayor. Patwa panggis. Makita mo't at walang abuti ito'y pinagatang ko. Aya ba maamin ni Dano, di kakad... Dulang di, ma'am. Ay, sige, Mayor. Inak nga rudan ayaban ida. Ang uri ka. Sungbatang pahinga muna, no asino man dahi tang umawagin ka. Ni Doña Agripina, Mayor. Sungbatang nga rudan, tamangan no adda napatagunay nga ibagana. Ay, abay asaan ada kayo tinawagan na nga ta, Mayor. Di nakawagan, talubat ti cellphone ko. Jak pa na i-charge, iso asikati umawagan na. Ala, sugbata mo! Ay, uwan, Mayor. Hello, Doña Agripina. Apay nga binadi mo sigudan nga i-charge ti cellphone mo no malubat. Itayak pa'y nga umawawag kan ka. Nalipatak nga rod. Abayan niya nga minti bagam. Kapampanaw dagiti reporter dito'y balay nga umay kumamang interview kan ka. May panggap itiin parwar ni pugot nga ebidensya kontra kan ka. Patwa banggis. Dagita ti rason na diyak payagawid. Saan ko na kahit asong batang tanyaman na saludsudan na kanya. San laang adagiti reporter timay dito'y balay, honey? Ta sino pa dagiti nagduma? Dagiti imay nangipaima iti kopya. Ti preventive suspension mo akas mayor. Hello, Romeo? Itamang pa nga mawag ka. Anya?
Ada good news, iso nga inawagan na. Anya tinapinta sa damag. Oh, anya, nasuspende ni Mayor Placido? Talaga good news kada tayo amin dahi ta adamag, Romeo. Oh, anya, ada pa'y sabali a good news? Anya reta? Rumwarton ni Vice Mayor Gonigundo iti ospital kat isu ti agbalin nga uay si Mayor. Sapay la ko ma. Tagtultuloy ton nga isu ti Mayor. Romeo. Okay. Sige nga Roden. Katagyaman ak iti panangibagam kanya kadag iti mapaspasamak dita San Simon. Sige. Bye, Romeo. Sino jay kinasaritam iti cellphone, Miguel? Kwa, nanang. Ni Romeo nga anak ni Manang Milda. Ngay, itamampay nga imawag ken ka ba raw? Gaputa adda na imbag unay adamag nga imdanon na, nanang. Anya ti napintas adamag iti San Simon? Kuan nanang, nasuspindi ka nun ni Mayor Placido. Kat inton rumwar ni Vice Mayor Gonigundo manipod ospital, isunti agtugaw nga uay si Mayor. Nangadwa, adda diyak maaklon na ipadamag kaniyak. Ada kanon rimwara suspension ko kas Mayor. Kaya't dan nga agawon kanyak tituray. Ay, sana mabalin Mayor. Talaga saan? Jaki palubos nga dabang sukat kanyak iti posisyon ko. Aging ga iti sanak nga agtorpos kas Mayor. Ay, kasino nga raw ti agtugaw Mayor? Siyempre, ti busy Mayor. Tadi kay mo't nagbaligi di anang batay kan kwa na. Ay, anya. Ngam sana mabaling agdugaw. Isungag plano tayo. No kasano ang mapapatay yo ti bisi Mayor. Tapno siya klatat ti agtultuloy ang Mayor ti ili. Ay, Miguel, itay pa'y akatawa ni Angelaw Sipot. Sinublat mo nga inuba. Wan nga ron nanang. Kasla naawatan na ti imbagakin ko na itay. Anya ka titi na ibagam ko na. Kunak, ngayon kam sarong karan ti tanong day dinanang na. Anya? Mapan kayo ijay San Simon? Wan nanang. Tamay liwak manan amang pasyar iti tanong day di Amira. Sige, kayo, di kay kumagbaybayag Wan nanang. Ngala, kay nga rodan, tapno di kay masip nga ta na sumangpal. Hello, Borog! Kumusta di misyon nyo? Ay, saan kami ang nagbaligi? Alang tambang kinibisi Mayor. Tabay! Sabali ka di adalan ti sinurot da nagawi di ti pagtangan da. Ay, saan Mayor? Tana palabas may ida dito'y nagpistuan may. Apay nga rod at di yun napatay. Ay, saan mi ngayon tuloy tinang tambang kinkwa na Mayor? Tabulit prop tinagluganan na. Kun, nakad-ado a security force ng subaybay iti panag-awid na. Aniya. Ay, nakad-ado a pulis kan soldado. Tinang itulod kinibisi iti pagtaangan na, Mayor. Kat, no agpaputok kami tay. Sigurado atihado kami. Kasano ka rodan? Di pa'y katison tiyag tugaw nga o ay si Mayor ti San Simon? Ay,
awan ti mabalin, Mayor. Pato Apanggis. Basul amin daytoy da pugod. Miguel kanday di Matias. Isuday ta ti pangibuntunak iti pungtot ko. Amira. Ato'y kami iti anak mo. Nga umay manin mang sarong karkin ka. Katno pa'y nasakit tirik na. Amakitak manin ti tanong mo. Intorturit ko. Tabok. Kailiw mo mat na ang hilo. Kantap no makita naman ang tinasam unay ang nagbanagam nga inana. Kat ikarik iti sakaanan titanem mo. Amira. Atun tunak tinaramid kinkay di akinaayop ni Mayor Placido. Babaan kani Angelo. Naglabas dagiti aldaw. Kalpasan ang mapanagnikan, babaen kadagiti saksi ken ebidensya. Napilitan asing muko ni Mayor Placido ket nakedngan ang mabalod. Iti panaglabas pa iti panawen. Gapu iti panagsingsingpet na iti pagbaludan. Naipaayan iti parol ket nakarwar. Naglabas pa iti panawen. Bayat ti kadda namanen iti ruar nupay saanen ang nakasubli a mayor. Saan latta ang nagbalbaliw. Nagtultuloy matlatta, ti pan nakaadal ti ilablaban da Miguel apan nakaagraryo ti daddo mapaset ti daga ti mayor. Kabayatan na, di makkelmeten niya Angelo, ket maysan abaro. Adto'y papagayam ti tuloy ti nobela tayo. Aginanatay pa itatan. Kanan tayo nagtibong at inyog at pinaltugak. Naidumduma ti kinasiglat mo a pumaltog, Angelo. Imalak matlang ka na kayo, tatang. Tada kayo tinang sursuro kanyak. Sige. Urayan dak dito eh. Tayo nakalaan nang itin naragirigan nyo ka pinaltugak. Sige anak. Darasem, tagawit anton. Ang mga numadanagan man ni apong mo, numala daw ta sumangpet. Ay, nagturturungan nga tamanan ay adagiti agama. Tamadaman ng di damat la sumangpet. Apong, ada kamin. Sa di numanin ay tinapnapanan nyo nga agama. Naggapo kami ti bantay imalso nga pong. Sa kami simmalog di karayan libag. Ay sus, nakaadayo kayo gayam. Wen nanang, tanapan mi kinita dagiti silumi. Gamawan mo't apulos tinasilwan nga uray abuyo la kuma. Wen no banyas. Gaputawan na ala dagiti silumi. Bimaba kami di karayan. Tamapan kami kumagkamali ti lamas wano kape. Ngam natabmat ti karayan. Mala, uray awan na isang putyo asidaan kat adalatat si datayo na nagpartiak iti manawg. Uy, nag-iimasan na pong? Wen, iso nga agina na kayon tamangan taytaon. Sige apong, inakpay nga rod igalot nagiti kabalyo mi kanitatang. Ang gayam, Miguel. Ada impadamag ni Panyong iti ipapanay jay San Simon itay bigat. Anya tinamag iti San Simon, nanang? Pagtaltalawan kanon dagiti agina Adonia Agripina ken Chloe dagiti katalunan da.
Anya. Tapay manen. Idinto ta kanayon damat nga ititid ti abang da. Tawan mo't pa'y ti paglawlawagan ti lablaban mi apanakagraryo ti dagada. Nga uray no adon na tawin ti naglabas. Kaputa, ada kanumayat amang gatang a bilyonaryo iti nalawa adagada. Ta pagpatakdaranda kano iti maul. Anya, sana mabalin nanang? Isu ti problema ita, dagiti katalunan da Doña Agripina. Isu akayat da kayo a makasarita kini ang hilaw. Hello, Agripina. Oh, honey. Apa yung mawag ka? Kaya't ko amamuanwan yan ti banag ti panagsarita yo kini Don Facundo. Panggap iti panaginteres na una itinalawa daga tayo. Kunana anak kasagana amang gatang iti kayat tayo a presyo, honey. Ngam tinakas na. Kat natangkan lat tadagiti jas kaya katalunan tayo. Di na kayat apanawan tinabayagan a pagbibiyagan dadaga tayo. Pato abanggis, saan na mabalin na ti kayat dati mapasamak? Agulimag kayo! Ulimag! Nagsardeng niyo mariwawa, mama. Mabalin nyo nakasarita dagiti katalunan tayo. Agyaman kami taada kayo amin ita a katalunan mi. Inangay mi da ito'y meeting tayo. Tapno maamuan niyo nga iti mayat kay man kensaan. Ila kumin ti daga atal-talunan niyo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di yuliwayan na denggem ti tuloy tinubela na pauluan. Naitalimay ang gura. Nobela kaniti parang isurat ni Nestor Marcos. Iti direksyon, Luvimin Aquino Sr. Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Amuyo ka di ati Limasawa Island ket iso iti lugar a naglandingan ni Ferdinand Magellan idi na diskubre na ti Pilipinas ken iso ito muna a lugar a nakaaramidan ti Misa. Amuyo ka di ati chewing gum ket maiparit ijay Singapore. Dayta ket gapo iti kalikagom ti gobyerno nga agtalinaed ti syudad nga spotlessly clean. 1992, idi-inban ti Singapore ti panagnatingat ti chewing gum. Si maruno dagiti linteg a maiparid agtupra ken umisbo akasla aso kadagiti lalaki uray no anya a lugar ket ti toilet laeng iti mabalin. Ngemi di 2004 a pagbasit a nailif para laeng no iti rason ket therapeutic dental ken nicotine gums.